Hallelujah. Bizagenda neza. Curanga wa. Kasi ulioanza maishani mwangu na kuamini sitafa moyo. Oh, ninajua wewe uliniita mwaminifu. Kasi ulioanza maishani mwangu na kuamini shika. Ushaka indi kandi nyuma ndaenda ufite twe turayibona. Ni muyibona? Shaka indi kushimisha. Ahubwo gushimisha. Sako. Hallelujah. Kuko kwizera aboni bange n'abakishijwe n'ubuntu kubwo kwizera aboni bange n'abatukuwe n'amaraso ya Yesu aboni bange
Yes. hano tuzarenza saa sita none mwicare mvuga butumwa mbere atangira ariko nanjye kugira ngo mbone ukuntu nicara reba ka kantu kamwe kajya nyine ka mbere twamenye niyo ni umunota umwe cyangwa ibiri turangiza twumva ijambo ry'Imana banza uregere neza umaremo tanga umwanya twumva ijambo ry'Imana tuze kubahiriza saa sita kandi nduhera handi ariko wamuheraho kuko umwanya washize
kadusenge. Mwami Yesu Kristo, turagushimiye ko kuri Imana izivuga bikaba, yategeka bigakomera. Migambi yawe si nk'iyacu, gukora kwawe gutandukanye cyane n'ukwacu, kandi ibitekerezo byawe tutekereza nkatwe, ibyacu biza bigarukira kubiboneka. Ariko ibitekerezo byawe Bibiliya yaravuze ngo ibyo ugambirira kutugirira ni amahoro si ibibi, kandi amahoro tazagaragara. Ariko icyo tuzatubona tuzaduhabwa tukagikoraho ni umutekano, kuko dufite abasirikare. Musomyi ni Nowa, Zaburi ya mbere. Naho ntekereje ko tuvugana umwanya mutoya, kandi usome witonze kugira ngo abantu babyumve neza. Ijambo rya rindi mwese mwumvishe, utararyumva aryumvire hano, timugasubire kuri base. Zaburi igice cya mbere murongo wa mbere haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'abantu babi. Ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Ntiyicarane n'abakobanyi. Ntiyicaranye n'abakobanyi. Amen. Amen. Dusubiremo. Ndagira ngo ntibiri ngombwa gusubiramo. Ufite irindi risha? Iyo Bibiliya yitwa gute? Ijambo ry'Imana. Sawa. Hahirwa umuntu wanga inama z'abagome. Hahirwa umuntu wanga inama z'abagome, umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Ntakurikiza imigambi y'abanyabyaha. Ndahagarare mu nzira z'abanyabyaha, cyangwa se ntagire gute? Ako kantu ka kabiri. Ntakurikiza imigambi. Ntakurikize imigambi y'abanyabyaha. Ntanagirane ibiganiro n'abakobanyi. Amen. Ntiyicarane n'abakobanyi. Muri Bibiliya dusanganwe twamanukanye imisozi. Amen. Ngaya magambo tugiye kuganira Imana ishize ku mutima. Nanone dushimiye Imana itugiriye icyizere tukaba tugiye kuvugana namwe. Amen. Hano imusasa mpaheruka kera kuhaba. Muri 2007 twatangiye inkambi twese namwe. Nari rubuye muri Gerizo hariya hirya, niho nari umukorari waho usanzwe. Dushakaga yari sinzi ukundi ryabanje kwitwa, hari irindi zina rya nimba ari Vivante. Niryo twatangiriyemo ngo tugereho. Yagize iminsi mike banga kuza kutwakira, ngo mare kwanga kutwakira tugira inama yo kuja gushaka irindi. Tuja gushaka Gerizo, nanje naragiye. Pastor kusiga ndi mu bantu bazanye kanisa rimwe hano. Amen. Abadimu barahari. Je mfite abantu bari bahari, inama imaze gusieja, bantumanye n'uwundi umwe, jewe kwa Manasi Musenyeri. Ico gihe hari muri 2000 we twarabanaga, hari muri 2007, ariko inzara yandiriye kuri uno musozi. Umuceri urananira, ibijumba, amavoka sinzanya kenera cyane, abandi bakavanga kugira ngo barye, inzara irandya, ariko ngasigara ku ndirimbo. Nari nasigaranye ijwi gusa. Rero uyu munsi tugarutse ari muri 2024. Nukuvuga ngo waciye imyaka myinshi. Abantu batoya sinkibibuka, ndetse n'abakuru sinkibibuka. Usibye abanagiye mbona nkabamwambaza nabaja buke naba. Amen. Naba pasteri n'abandi bakeya. Uyu twabanaga mwikora ari umwana mutoya. None ni uhagarariye ikiyumbe cyose ku musozi. Amen. Rero ndashima Imana kuko Imana yakomeje kubarinda natwe ikaturinda. Iyo twari turacari babandi nta kintu cyahindutse, turacizeye wa mwami. Imana ishimwe cyane.
rero dusomye ijambo ry'Imana, abahiriwe abaribo, ngiyo teme, nabahiriwe abaribo. Pasiteri wawe yarabibwirije, naje mbisubiyemo. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Ni umuntu utazugenda aho bahaye bagambana ngo nawe aje gushiki abe umukristo wawe. Amen. Umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Nimba hari abahaye bacura umugambi mubi, nawe ukaba inyunganizi mu gucura wa mugambi, tuhiriwe. Abana bawe bopfa ni ukubera wewe, kubera ko utari umunyamahirwe. Agapfuko kawe ko kwibwa waraye ugapokeye, ni wowe ubiteye kuko nturi umunyamahirwe. Sinzi ko byabyumvikana. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose cyo kubaho kitari cyiza kiba kivuye kuko wicaye mu mugambi w'ababi. Akonda karangije kandi mwabonye ibyanje byose ni papa. Izina ni wo muntu. Amen. Nitwa Soda. Abantu bagibagiwe musubire mu gibuke. Nitwa Soda, n'uwo tuzohura muzamenye ko mwahuye na Soda. Icyo gihe yari akiri mutoya, none ubu yabaye umusaza, ariko nukoga. Amen. Ndakubita umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Aho ntinda ni uguhagarara mu nzira y'abanyabyaha, aho abenshi bahagaze. Amen. Ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha. Murabona mu nzira z'abanyabyaha ko murategura kugura amakaro, sibyo? Kandi ni muyashira hangaha, amakaro agira utuyira. Mumaze kutubona mwese, hagati y'ikaro n'irindi haba hari akayira. Ni ukuvuga ngo mu nzira z'abanyabyaha wowe uri mu nzira bisanzwe, noneho ugasanga ka kantu k'akarongo ni inzira y'abanyabyaha. Abanyabyaha bo bazatambika, ntibazaguma ngo bagende imbere, bazabitambika. Nusoza ubona ukoze icyaha uba witambitse. Amen. Noneho ya nzira y'abanyabyaha wayishikamwo, ntutaruke ngo uje mu ikaro ukamugenda ugatura byabika kwihondaho, ugakora ibyaha, ugakora ibindi. Ni ukuvuga ngo mu nzira z'abanyabyaha wozinyuramo. Ariko haraho nasomye havuga ngo umukristo iyo aguye ababyutse. Bishatse kuvuga iki? Umusore yobombora. Amen. Umusore yobombora, ariko bamuhagarika mu ikanisa. Ni ukuvuga ngo yanyuze mu nzira z'abanyabyaha, yanyuzemo. Ariko iyo ari umukristo azatekereza gutera intambwe akaja kwaka imbabazi. Amen. Ni ukuvuga ngo mu nzira z'abanyabyaha twohanyura. Wogera nahajya bahe bagambana nawe ugatamwa abiri, ariko kujya utayemo amajambo abiri, ugasura kandi umutima nama ugakubita. Wakubita ukavuga ati Imana we nkoze igitangaza. Ko murabona ino navuye ni ya makaro. Kandi hano imbere kandi si kwa Yesu. Ni ukuvuga ngo hano kandi hari akandi kayira k'abanyabyaha. Igihe twagaze tuzamuka iri ya ruguru, rimwe twazamutse hari ubwoba bwinshi. Kandi baratubwira ngo urenze kuwa Biziba, ndagira ngo abantu benshi barahazi, urenze Kirungwa wa musozi ushinga cyane uja kurenga no wa Biziba, urenze hari ahantu habagaka ukarenge wikonere hirya, nushika hasi usa nk'utambitse akaba nk'akantu kake, donc si umusozi, ni akantu kari aho ngaho nyine karimo. Baratubwira ati hariya niho bari mu gutegera. Kandi ejo baharasiye abashibane barapfa, tutagisubiye epfo ari ukunyura muri iyo nzira, nta yindi y'urukatirizi ihari. Atari ko nimubona murenze hariya muzoba mugiye iwabo wabarucuza nta kibazo. Amen. Kakayira rero mu kukanyuramo, nubwo muba mufite abasirikare, ni akayira kari aho ngaho kama kacaho pa kagenda mu gishanga iyi ngiyi, akandi kagakomeza mu kibira, ariko ako keyo niko bagaza bategeramo papa. Inzira z'abanyabyaha
nuko ziba zimeze. Ni akayira wocamwo icyaha kikagukubitaho, ariko ukamutarukira kwa Yesu ugasaba imbabazi. Dore gaho twapfiriye. Twebwe turi mu kwikomeza. Nimba uguye mu cyaha ukaza uvuga ati Mana yo mu ijuru, wumve wakoze icyaha, warangiza ukifashisha Mana yo mu ijuru, umfashe iki cyaha canje tikikamenyekana. No, nimba nkoze icyaha nijoro aho abantu batabona, namara ngatekereza ko icyo mfasha ari uko kitumenyekana. Hari ibintu bibiri. Ese kumenyekana ko icyaha nakoze, abantu bakagisakuza inkambi yose, no kutamenyekana kikazontwika. Ko murumva ari inzira nziza? Hayego umuntu udahagarara mu nzira z'abanyabyaha. Amen. Kwicarana n'abakobanyi simbivugaho. Ako naringamije karako nuzozugwa mu cyaha. Nuzozugwa mu cyaha. Uzurambura amaboko ureba umusaraba. Uzurambura n'amaso ureba umusaraba. Bitari ibyo uzosha uzize kutumva. Ijambo ry'Imana ridufashe. Amen.